ner malake niam kana diale konti lianka roine gwasme ka Nuer TV an walle shenga jandangra wide kel ka pay bakel ron kina dangraw wide jandangra wide die cha ban jome ban janwa kel jo ban nywa ganen ban rach ka jo chalata kirmi yadi ka kuëny kware te ka mishalat gwasme mi gwejano ba mani yen ba dong shede mat kiye kamana na chalat ki shiaje de nok ngai kono no South Sudan tere kur no kangot kirmi yadi de jana gore jango de kuëny kwar de jalat bana jome ban je kule nywa kel ka do badan en chaje no ka je kos gor konde kono kon lat ko de kon ka ngach are raja me gor kon men wo banaling no ka jome sha kwen shikirmi yadi chala do jen chejek kan netin kontin te European ala je finance netin kontin te European chikir ma yadi teje ka ano ka te ka command ki order mi cheto mi chakam ke chaga jogo no nene de yan yodi yan ga kamrar yotin kontin ba kuëny kware ba kalat keke tawai Ramadan la chairman no Ramadan te kuëny kware te pinda Kwardana Cape National Election Commission would me Professor Benego Akok Chika Right Keneja Kadoba Dan and Bayo Ba Kamrar Kajako would me Jaramdan la Finance Chajo Mo Chajalatan Ode Ramame they can Yoden and Kamrar ko the election Dungron Kina Dangro with Jandangro Bakel de Jafan Kadetin the Alton Content Gam de Kalaslet shikana marino ba yo ba ka del kamrar ba yo ba ka wadrar ka bang ko ba le diatin kontin gor ken ode lat ke kuëny kware ba ga lat ke kirmi yadi rel rode ka ko jene gor jeno be jena kwar ndana be ben ka kor run kana me anono shirka mangai kon diale la voting ki election chajalat karon kina dangaro wid jandangaro wid bakel aloka changa jandangaro wid bakel ka paywaro ron kina dangaro wid jandangaro wid bakel ajen ron dana ba kuëny kware no ba jalat keje jenta dana cikeni yat pingeje ci kuma kirma yadit chajalat no ci bondi alten kon ki partni tinte pinda point en kir ajana shiga mat ki china rodi riale kan wo chakel chaje mat pin ka kuëny kware chabe pak baje de lat ka jen shanga nyandang ro bakel mo ka pai bakel ron kina dangro widi jandang ro widi diech ano chajo mo chajalat ka ro jadan chikana lat ken Ramadan kap kuëny kware Ramadan de yode ko kul release ko de election de je fan de tindi ala content ngotin gam de ko laslet ano re kum ga de kem yadit ko kir malada duop ko jen bala kwar chara den chaje gorno ba kware wi ka South Sudan ngai content dia this delay men kandial o point kem yadi che gorno brodo wi de kwara ka joma chala kem yadi jane cha de chajer yale ka bo ko be kan security be kan yale ka tel rol mbetu re kuëny kwar mo balat ka jowo dan chalat jane tel mi shale rol mbetu ne dial ba ka gang ka bi jan kuëny kwar na mo betika peri ki ba transparent alo tele bong renyum balatin ka ngai konen wona meni si tok ekach right ngai jije ka ngai je kwa o tin kon lalat ke kirmi yadit ka kwinen kon de la liang ki neka ke do bdana ko nas ko confuse ke jen wo don te ka kuëny kwaran balat la kana lele no moni na meni arwan mi jaga ka ne ka netin kon nong ba je kwan ka ngai konen wo kirmi yadit chamal che je yar already ko jen michi 2018 peace agreement michi je yar yen Ramadan yo partner madana kuëny kware le jako bailat kel ku je le yen Ramadan yen mal kuler yaleka na manyu de jen wo tele mal mede te tene changwa je ba raja la de jen wo cha kuëny kware ba jelat ke 2026 cha yo cha kamrar chire dial cha yaleka te ka tan wan long te gam gwadame Kwëny National Election Commission chajalado no benyur kana bonde ki kana ne ka dialan kontin cha kwany ko be kan kuëny kwar be kana jakamugwa nono
bikan do badan ba yo to ba kamrar ke je ka baran yala kontan wot ka gam ba ga le ke je ko kani mal bo woni am ka ngai kone gwan wo mal telije shirgaman cha kir cha ti jeno jin ci mal ci de lat ka jino ci ramadana yu padino ci je kula yen doctor yama cha te lo yen ka ba kem ya di no te ka kuin kwar malatke na me gaina long kwai ka madan lero de ka kira okay shol kuma kirma yadit ne ka en gori ala rodu ne ka rammo mi chung ker ga kirma yadi da wari ala rodu ka ko bi kir bi ja kwany no chala den go ke sik ala sik state ke stand dang bakel ko wi dang bakel din ka rewi ka South Sudan wa sha dul tin konen ba kuin kwar ba la tin wa cha ga to ka lani no si kum kirma yadi cha ga to kan dole to ka wa ka tin tam ku kan construction ki infrastructure ki lat ke alo ba kuin kware ba ji latin no are ler kana mem right content ka dol dan ci kem yadi da dol ka Ramadan en la kwar national election commissioner wi ka South Sudan wa tel mi ci kana lat ke kui Dr. Riek Machar kan ke nyurten tel mi ci kan ko la ne je no balel ka kui Dr. Riek Machar ka do badana wu kuin kwar wen yam ka je ko kan bondin kon ci nyuren tamare wi ka South Sudan ci bona spela yo cirten anamo dong de le kwino Stephen Parkol dong me jaram dana ci nyure re dul kana mo dino gorga jengo de ke me yadit dere Dr. Riek Machar de je de luñ jen jow dana gorke ci kon ngi micit kana me ate ga jomo cha kullar netin kon ngakati kon to eno kuin kwar shebo wo wen yam der to ben wo cha kuin kwar cha belet ka changa jandang ru bakkel ka pay waro ron kine dangro jandang ru bakkel reason dan cha de lar ke je janene ala constitution permanent constitution kana tuk unified force integration of forces kana kon la de mat de nya spele ayo de nitin kon ko kina continent ka South Sudan kana kon mat mu wa ka mat ken dial ajan changa danan ba kuin kwar ba ko to ko ja anyok kan ne de kontin ka kemne kan kal kon nangre we ne de kem de lo de we ka kem de nangre we ka South Sudan ko kan eten kontin bukulo vote keta murai kone kirma yadi is busy displacing his own citizen do de ne de kontin la kwar nentin kontin kule la ne ti kula joch yana ka chairman che Dr. Riek Machar che yen anyok genetic wan che displace ngai kona ka Nasser ka Ulang ka Fangak wona ka panye jar ke mayom ngai kona ti dialati ka let kirm yadi tilade ko che gorno baterambe Dr. Riek Machar baja kwany nama dio genetic man bade ka dier boni ne kontila siasin tinte ka bonne ko kende ka ngaje no ne kene kan kwa displace but I don't know kan pardon dialati te tere ka South Sudan me netin kontin kukan galade ka ngane ne de shirwach kabikan woru ni biya kwanya nei I don't get it why are they not worrying chicken deer ano tigane te nake te onwere nake ne de kono bugolo kwanyurun so mu nyudo gwa en gonne ala kum South Sudan che deer special kum kirmi yadit so chikono bi generalize ko ngai kono no te ne te deer ke tek South Sudanese set ke Dr. Riek Machar enono chitka General Simon Gadwidwell ngai kon madana tok e nyokam kuin kware ngai kona gwan wonene Simon Gadwidwell ramkel mungot tama makane nyogo shoot gwade dan ci kona ngai ka pyro me cha delegation cha ga jak rei wich ka South Sudan ka kum kin ma yadit ko dara wich ju kana madano baje kwan ala kwere rawde no ala deputy chief of defense minister dioje chief of defense sirme jane dan shalat bayata mangoda kana chol ko chiti al chiga jiak chikem yadi de busy gore jano joja kum kirme yad joja kum Dr. Riek Machar ko jando bran go jengo ba pat ke ja so tun wan ngot ke long tal mushal ko in kware gari tel election balat ko dial ngot ke chen dor kana lat eno ba ko in kware ba je tok eno mi cha Dr. Riek Machar cha ja konluñ janda na ngai ken mon wi mon kelio international community JIGAD Africa Union European Union ne dial ti kan dial gui kenen wonena me kan Dr. Riek Machar kana konun
tele mishali mal ka tel mishali kuin kware Dr. Riek Machar ba de kolun ba de yalen konen gu kir kano de lat ba kula lat ko kir fone che fail first dang bakalati ke fa dich tete kor ka ke joje kuma spela yo ka che jelong ka mo ko je joj jaran che kwer che de yen ban ngode nyana jeka so tagu jeno jen ka cha campaign dire mena kuma malay international community telemulat kene that's why you are seeing delay and no telemal mu gor kan beben go jen wo de ne de la continue ke kanu e yar ke kuma de dare ka nak ke dare ka joj but right now nothing is happening so cha to gujeno kir che fail ke che tokan tamde so ngwen ba mal ba jeno jen mo kwaje pressure ne nyok ngai kon mudan la ro win mon ko ken kor he didn't tama ni obna der bo ke kum South Sudan tam ngoda kana kon ngach anyway jen jawdana gode nyoya kelan ban nyoje mu da dien ba ta kamal bye bye